Caring for the environment is a duty we as citizens of this beautiful country must all uphold. The simplest thing you can do is put your rubbish in the bin. It's really that simple. Bulavinaka, I'm Dee, your host on Gold FM's The Rhyme. Join me every weekday afternoon from 3 p.m. to 7 p.m. on Gold FM, only the classic hits. And remember, if we save the earth, we save ourselves. Nisambula binaka se koe ngona Vakaleleka ni no andai tukutuku ena mbungi ende indai sabarita ni songo ni teksi na nonda bunua na nona kawai ni oti na nona bama bota ki kamutokodi endo na driver ni teksi ena wase loma na turanga ambaki 5 driver ni teksi sa durti ko na balimbula libe supa kabarita ni abarei kamoku ena ngauna ni nona bengarabi Wareta ko Angela Devi na otina na turanga kamoku nirto siang ni bambauta na be kayado ia esambauto bololo biraka bembedi sa wareta na songo ni teksi ni dondonu ver na driver ni teksi merna report kina tabani obisa enangiri siang olekina kerba kilani siang ni deina lonra ena nonra usana tiku endona pasindia sa bande tatelana tabani obisa nirto sabang gangati ko na kisiongo Sabali utang na andrabi na nondang unisala bimbi na nondang dikebi na daw baka uluri era mateni tu na ngauna ni baka uluri kana director traffic SSP Mahesh Mishra nin driver era kunei ni ramateni tu era na tor besu me ado na ngauna era rei kina ena matabele wai sabari telangana obisa na bimbi ni kana laura na bimbi ni kako era ndo usana na ndo baka uluri wakina na baka uluri ena rokobi ni lawani unisala Salau raini maini tegi wala ngani bulongo ono saulu kantua nanda ubaka uluri era tori babesu ena nonran raibu tu ena ndela ni mateni Siangani mai dhaba binaka ng bosi ni rakibe sawe ng bungi may Madrid Spain ena buguni kiana siangani rawati endo na be indinati era ndua bata nanda ubala ena rakibe sau metoso ena be talono ni rawati ni be indinati ni tubu ni rakibe sau men ngai laki boedori e Glasgow e nambose katarava ia mai lusi wale nambose e nabugu ni kena siang ni rawati ni tubutuba karena nama kia ni kina e bunga na iliulu ni beimata ni tu ersaba retaka suana mata ni tu e na pasifika ni resaba nunui ni na rawati na sasanga e na ambaki bou me bakani sa totolo sartiko na bakadada ni nrakibe isau kinang gito Rato sai ka ono tiko ni tubu ni rugby le abito e burabura na timi ni biti na ngaunongo sala muria na norto sanga ni tango makarawa na idobi e na shot ni Cape Town Sevens kama idhaba na mataka ni kuwa rato sa rawa tiko e rua sanga luga tolo na poindi e na loma ni shota rato sa listu kumaina kinonda bonu na timi e na ngaunongo karto na may dikeba na tikina e lulunga me na pakabinaka ni berna shota kataraba Hamilton Sevens ena poedori enika rua samluka 5 kenika rusluka oni singa ni bula mayongo. Maida bekir na Vakaleleka ni no andai tukutuku na kiana ikuri erano na semana stiseni na Radio Fiji 1 kina bula FM ni pwedeng benaka. Na wini matenganga ni bebe banga matini taki errere baki. Waku iko tani mai na wini nganga ni bebe banga matini taki. Menta do bata kavoluta kamorusa. Bula, wayawa apini sararane. Wayawa malika batelagana. Na makikira o ena mataka bo. Ni boy tiri kali minute me ono kina tini na be mataka. Moni tiki na bo rombuka. Bula FM namba 2 na sere. Na sese ni recho namba 2 eviti.